Whawhetai mua ke ki pia ma alo mua tau te mao ai pongpongi koe. Koe pongpongi tu siti whakena aho uluake mahina koe ko tisema. Whawhetai mua ke tau tu uta ki he kamataanga e mahina whakaosi e tau koe nuanoa tahani maa. Koe ne tau kalawhiama ke aho ni pia whatawanga pia ku alomari e mea kotoa pe mea pina. Toi me ko speri koe na hiki e luke, koe ulake e wahi. Vesi ono ono ngofulu maa walu, ke vesi koe iho no fito ngofulu maa walu. Kako hiko tau taimi te ulau pe vesi pe taha ke vesi ono ono walu. Lau ia me pāwha o e wesi diana. Luke vai uaki vesi ono ono ngofulu maa walu. Pena ni whakarea. Hataha a ke whakamāloi, pia koe eiki koe o tua Isledi. He kone a ahi mai, mo whai hau hui, ma hono kakai. Koe talanoa maari au pito ai talanoani. Ka pauti ki te mau whaika maari e pia ke toki lau mua, ai whakamatala unga aki e luke, i ngahi vesi koe ni luke vai ulu aki vesi ono walu fitu walu. Koe palofi sayun e whai e sakaria. Pia ka pauti ke fokisi peke ngahi vesi koe ki mua i vesi ono walu, kono whanau iani Elisabeti koe a sene baptaiso. Pea koe uno inga whoki na e noa whoki a Sakaria ia. Pea keke whoki ke lava ia o lea. Pea koe uhiko i keke lava ko lea he na e tāpun he o tuai ki ona te lava lea. Ka noa ia, kei lava ke lea, koe uhiko le tae tui. He koe whoi mo oni whoki ia. Koe kakai koe ku tae tui, o totori ke nau noa. Whakalongolongo kutu. He koe inga whoki malo i ho lea. He koe lahi koe o talanoa, te ke talanoa negativi. Pea te ke talanoa tae malama. He koe inga whoko ke talanoa tae tui. Ka au totoru ke noa. Koe kakai koe ue e nau tui, ko ki nau tolu pe o lea. He koe mālohi o e lea. Loma hongo fu tāwhi tu, he kuhau e tau tui me tau whanau, pa ke tau whanau ki hea, wholofola o tua. Pa ke tau langa e tau tui, he tau whanau o tau puake lewe e tau lea. Lea ko tau mutu, tau vete mea ko ia. Hanga koe lauga loma ma he hongo fulu ve sihiwa pa me hongo fulu. O kutui ai loto pa vete lewe he ngutu. He koe mālohi te me tau vete ai power of confession. Pea mahau inga au pito ia. Pea na whanau ia niko o sone baptaiso, pea ka ai niko ki whakahingoa. Pea ka matu ko ki a Sakaria, o pea whuke lawa rea ka e tuhutuhu pe. Pea atu lewa ai peni pea moe pepa, tane tohi lewa i ko sione. Pea o mana whake whamiri, huka ki hatahe whamiri ko sione. Mata whuke ko tau whakahingoa whanau, o ku bebe ke whakahingoa pea tahi e whamiri. Pea wiki hatahe e whamiri o Elisabeti pea mo Sakaria, o ku ui ko sione. Pea hanga lewa tua o whakaawa hana mutu ke rea. Talu me hene tae tui, na e noa iai, pia tui ai sa pete mai na hiwa, kono whanau i ei, pia tuki lama rema rea. Ko ne rea rema, pia tānga rema, ai uhinga, ko uhinga tamasi i, ko e mana ai o tua o hifo, pia keke ngātai, pia ko hingoa na o ange me o tua e uia ko sione. Pia ko mahu inga au pito, ko uhi, ko e ne tae tui, na e tāpune o tua honongutu. Ko uhinga ko e na e tae tui ai a Sakaria, ko uhinga, ko talango e he angelo, e whanau e sa pete ai tama, na laki sio a Sakaria ki a te ia koia ko motua, pea toi sio i sa peti o motua. Pea ko hiko le sio ki te ia ko motua o tae malama, pea sio ko no maria o motua pea tae malama. Pea ne whakakaukau lewa hei kai ke hok ai mea koia, ko le tae tuia. Pea ko mata ko ino uhinga o tau wha tae tuia he tae milahi. Ko hiko i ngahi mea ko spalomesi o tua, pea ko sireate o tua ki a te koe. Ka ko hiko o sio koe ki a te koe o tae malama, pea ke sio ke toko taha koe ke whiangai pea moia o tae malama. Ko no hinga ke tae tuia ai, hei kai ke hok ai mea koia. He ko hiko o sino ko motua, pea toi motua mo Elisabeti, pea mata hei kai ke lava ke hok ha whanau, ko hiko e loa kau toke tau me kau sai ni si, ko so otometiki pe ai tā punia ai manawa. Ka ke whanau mai ko tarati ke te koe, o kai ke hame ai whainga taa ke o tua. Ka ko hui whuki ko ne tae tui, pe o kai taino tau wha tae tui, ko hiko tau sio ke te ki tau tolu, ka o pau te ke sio ke he o tua, ko ia ai te fito pe ko foundation o mune langa i ho tui, pe a mai wholofola o tua, te ke tui ke o tua, ko hame a mune tele aki, he wei ka tangata o tua ke loi, ko hame a mune palomeski ai, ko pau ke ne whakakakato ia. Kai ke ne toki awa lewa honongu tu o lea, o ne whakamatala lewa ke whamiri, i o mahino peke te au i a tahe whamiri ko sione, tatau peke sapet, tatau peke te ia, ka ko hingoa ko inine o mai nei langi, ko hingoa ko ia, na e uia ko sione. O ko mahu inga apiti e nau whakahingoa whanau he aho ko ia, tai kona nau whakahingoa e nau whanau, o hange meha nau palofi saiki ai, ko e whanau ko toa pena e whanau ina e hono, a hingoa ko toa pena e ai hono uhinga. Pea me tupu pe tamasi me tahine o alu hoko, ai foi uhinga hono hingoa, ko e foi climax pe ke tumutumu ia ne mo ui. Ko e mo se se ko no hinga ko toho me he vai. Pea mata ko e mo ia mo se se ko tumutumu, ko taimine ne toho ia Isledi.
pe me he vai pe ko sio siwa ko nga ko fa mo ui mata ko ni fa hua a isleri ke fo no ko tala fa ko hinga si su ko fa mo ui pe ko tu be mo ui ko na ke ko si o pe ki ai ko hingo ko to ape na e mo hinga pe ko hinga hingoa pe hanga pe na palo fi sai e alu pe ta masi mo ta hine o ke tu e hinga pe mo hinga a pit o e kai na mo hinga pe ta fa hingo e ta fa na o te ke fa hingoa no a ia o te fa hingoa ta vale kai mau inga pito ke fili rei he ko hingoa koe awe ko tamasi ko foha mo fefine ko palo fisaya ke te ko me apa mo foki koe ahon o kui noa ia pe kui tabare pe he matua to la ia e nau fana pe ko to ha fu pa ka fe tu i muri hono fa hingoa pe ko to ha fu lalo akau ha fe tu hono fa hingoa ke nau fana pe mata utu pa ke pe fana o na manako ke he paka o na manako ke na fu lalo akau ko inga he ko uhinga pe foki hingoa pe o lau mei tupi o whakatau mai mea koe ia. Ia te me tahaya takua ko hingoa ia, ko toko tahaya nai kāka, nai kafi, e gohiri. Pe ako mata te me tahaya aluhake pe toko tahaya ni o hoko pe kono. O ko mahu inga au pik e tau whahingoa e tau whanau. Ka pau te ke maari, pa pau te aha whanau, ka o pau te ke aha whanau a mui. O ko mahu inga au pito ke whiria hingoa to he hopalo fisa ia. Ke uhinga hingoa to taha ko ia. Ka kene toki lea i mutu ko ia a Sakaria. Pea kasi ngai kesi ko ki mua, ko ne awa pe hono mutu, pe whaka whonu he lau mare mano ni, pe palo fisai. Ko vesi ko nā kulau, vesi no ono balu. O gulere pe hono balu ia, o aurivo ia ai ki he vesi no fitu ni ma. Ko palo fisai kulaki pe na hau mai me mutu ko Sakaria, ko ne palo fisai ana ki a sisu. Ki tau fitu pe ai. Ko whanau mai e sa pete so ni paptaiso. Pea ko tu ko i he context, o ngutonga nofe tala noa ia so ni paptaiso. Ka ko hui ke whakapita he lau mare a Sakaria, ko ne awa pe me whakawhetai me whakamalo pe palo fisaya ke sisu o gai mea mo mali i ai pa honga tā puaki ne ongo kono fohae a sione papitaiso pe ulo tonga alu mo pe tala noa ke sione papitaiso ka koe awa pe hono ngutu tomu a whakawhetai ko tua pe palo fisaya ke sisu kai tuka sione papitaiso o tongi hau i ka sione papitaiso e vese no fitu ono ngai vese whaka osiko i ai hono uluaki ka koe mea koe kou tangane i ai ne ongo kono fohae na tatonu ke ulo laki palo fisai hono poha ke ne laki whakamatala he fifia ta me mea e amanake ke whakahoko i e sione ta mo mare i e Sakaria e awa pe hono ngutu mo e whakawhetai ki he otua kei whika uluaki pe a sisu pe a palo fisai pe a talanoa ki a sisu me mea koe tene whai pe a toki whika ua macho ne partaiso whawhetai ke giko ho whanau whawhetai ke giko ho mari whawhetai ke giko e api ngau ke pisinisi koe mea katoa pe ka koe tau a pe pongpongi koe awa pe ho tau ngutu koe haleluia koe malo sisu koe tau whakawhetai ki he otua e kei whika uluaki pe a sisu pe a toki whika ua macho ne partaiso neo e mahu inga e whanau he aho no whanau i ta koe palo fisai ko ia a Sakaria ka sisu ko vese na mulau talma i hoko ma sisu te le fai ai huhui ko hau ma sisu ko fai a ahi o kasi vese ko ia a hono walu pe he kuone a ahi mai mo fai ai huhui ma hono kakai ai ko sisu ko ne hau ko a ahi mai ki ta fitu be ko visitation of God ko fokamo to ate se le siba na tolu vese no walu na ahi mai ai o tua ki he ngoi anga i te ni ke feohi ko fai ahi ko ia ko a ahi ai o tua ke fio mo ata mo iwi to fellowship na fio o tua ia me pa mo pe na to pe na hola me o tua na to a ahi mai o tua ngo we i mo ko ia a ho pongpongi e foi tau lu a ko ha o ke fio mo tanga da o fio o tua pe mo ko ho mo male ma si so ko se fo ka fo ko ne ahi mai ana ya ke hui ko ne hui ko no fa tau fa koki ko ha koloa ko si mau tangi pe ko si mau ia to ta ke na haure ba to ta ke pe mo ne paanga ke na bua o whakatau ko hoko mai si so ke whakata hui ne ke whakatau ki ha kola mo si ni ba paanga ka na hau ke kolos kare vale pe ta fe hono tata pe hono tata na fa ko tau hui ai ko si so klasi ko ne a ahi mai o to si so klasi ke fa ho tau hui to riti ke whakahau ki tau to save us ai ko nga a ahi ko ke o tua ke feohi ko ahi hono wa ko ahi me si so klasi ke fa ho tau hui ko ai ko hono tolu ko ai me to no mare mano to hinga mo ba hono wa to hinga ba no tai na ko mai ai la mare mano ni pe ka ai me to no mare mano ni ke fakai vi ki ta to empower ma tu ya ne u luaki no ai me to ha to fellowship ai me si su klasi to ha to redeem or to say ai me the Holy Spirit ha to empower how ke fakai vi ki ta to o mai malo ngau ba ulang deso no balu ka te mo ma malo hi o ka hoko mai la mare mano te mo hoko ka fa mo ni ngai tapa ke o maman pe tau fi ma e malo ko ia pe ko lo ki kite be na homo mai me nguto Sakaria hiriang ene noa
pe ava hono tu pe pite lau mari e neo e ne ofa hono fuha pe neo ai no fota ai foka kau ai pot folo ai no fota ia sione ka ko e ava pe ngutu pe palo fisai ka sisu pe tala no le masakaria foka fu lau mari ma ni ko sisu ko ahia o tua mo ilo ka tahe me fo mai tahe na ho ko sisu lo ke tahe ma pe fa ni ma e le mata ku se so le ma pe de tang pe pe tau mai aku ke ilo me o ka ho le rei fufu be te koi he nege te ke ilo aho ko ahianga ko no hinga nege ke ilo se Jerusalema ai aho ahi mai ai o tua Yesu Kristo pe ahi mai o Yesu Kristo ko ahi mai ke ha ke huhu ke fa mo ki tau do ka nege ke ilo ia he ka kai Jerusalema tau mai ke mo ilo me o ka ho mo le rei fufu o ke ilo mo nu ia ko me o ka ho le rei o ke fufu ka tala ke te koi ko aho ni o ahi mai o tua Yesu Kristo pe ko ahi mai ke fai ho fa tau atai na ke huhu i koi ke whakamoi koe, nā tau pō pula i he angahala, nā haiku mua ki tau tohe angahala, nā pure ki tau tohe te molo, nā singo mone tau amanaki, nā ne like ki tau to. Pe hoko mai a sisu kwai se klosi kāre pare, o ne pekia pe tafu no taataa, ko ne taataa ko ina ne whaia ko ta huhu i, hange beko ho alu ki whare koloa pa mho paanga, whakatau aki hakoloa pe me iai, ko taataa o sisu kwai si, ko ina ne whaia ai riti, ai huhui o ki tau tolu, pe a whaia fwoi fetongi ko ia, pe whakatau ko ia, he funga mounga i kāre ware, o whakatawa i kono whakatawa tai, pia koe palo fisaya na i whaia sakaria, hongo mai hono ngutu, taimina e mana o tua o ne whanau iai, a sione papitaiso, pia koe mana ia o tua, pia ama le hono ngutu, ke whakawheta ia ai eiki, koe ahoni e kau ngā kristiane, o mauinga ke ama ho tau ngutu mua i he whakawheta, i he tau whakamalo ia o tua, o kou lawe i pēr atakai ke tonga mua ke hoko whikaua, sione papitaiso na e toka whikaua ke sakaria, e ka vese no fitu ano au rifuai, na toka whoki mai lewa sakaria o palofi sai ka sione papitaiso ka hono poha, tu mua ke whika ula ki pēr sisu, ka hame te tau rea ki pa tau kikite ke pa tau palofi sai, pa tau whakawheta, pa tau whakamalo, tuang ke awe mua ke tamasiko sisu o Nasareti, pe to fika o maso ni papitaiso pe to hoko mai laisia pe to hoko me ko polofi tamo ko apostolo pe fika o hofana fika o homari fika tol fika fa nga o businessi pe to wanga Yesu Christ ke fika o luaki pe ke mu ai i ho moi io ko Yesu Christ ko ni hau ko a ahi o ma inga ki hanga fika to ngai ai ahi mai o tua pe tai me ko ahi mai o tua o ma inga ke fika ho tau loto ka tau tari to taha ahi mai he ko ni hau ke tabwa ki ko ko ne hau ke fai ho whakamoi, ko ne hau ke fai ho whakatau ataina. A ahi mai o tua he ngowe ke whiohi. A ahi mai o tua Yesu Kalaisi ke whai ho tau huhui. Ka kai ahi mai o tua hano lau maare marani ke whakaivia mo whakamalo hi tau tolu. Ke ngawe, ke langa, e pure anga tua. E tamai ke lotu ke awhiona. Tau paki toko tāka tua pe eki na mga komata anga e mahina ko tisema. Io ko ke toi a ahi mai he ahoni. Whakawa ho mauloto ke tangata ahi ko ia. Hau fai ho mau pete ane mau whakatau ataina. Yesu Christ ko ala, koe au mau whakamoui. Amen.